Clátach eilein haundai, tuvanir hua eilein arcaf. Ha 8 míle a jés il ronal sa tua, agus fas git farin bibatichen a dolgan chuldas, ar arcaf agus an gilein ban. Ha vor chúdstyn a heilein a tuv sér arcaf ísal le traien fata, ha dyd yn gwrtachig le tanlach. Ha sy'n y cielachig gan bygad dyddaf Taigh-solais gal eichgyn, agus mar horrig sy'n, ha Solus tuv sér arcaf art agus y fentig le striben sons gan Faic dúniad. Taigh-solais Rubha an Toisich, trí fichid sa cóigdiag troiche gartje, le Solus a hap thippig da uad a chula fichid jig, agus hier an Solus 9 míle diag het fallaf. Ha na hesuad uitjad a tuv sér haundai. Sjau an nun Taigh-solais an ALBA a had a fentig mar sjau, le striben diadach duas galf. A Thomas mag gegoin agus an gúteachje ágaike, Rob Stevenson, a gopad mar páirt a Taigh-solais Rubha an Toisich cúteach. Chai críocha chudéad an an nachcíad diag sa sia, spe a hiad Taigh-solais an ALBA le lampa a hiúndagach. Stay Stevenson an Solus a Taigh-solais a chunagé an an nuúvachnas an sna heilein Sùil. Rinne fréim te scanan a hiúndagad a dhéimach glochga. Se cé mór a bha seo, agus an stéite is Solus glósadach Rubha an Toisich a hana Solais i a bhil sin neolach. I lá saliad, hiú Taigh-solais Rubha an Toisich a bharachgad fer ronal sa tua, 8 míle tua. Ban scríbhiche Robert Louis Stevenson mochtall da ríadh a henad Rob Stevenson agus an daide aige Thomas mag goin. Thulis gan rá nopad achasan, pís na be chudtrimiche de bhach an duine na chud oprach héin.